Kulumka jotonono ang Rumi Murasing lamchogo hainohai Lukurokni Khorang pandawo tinini o panda puilani simini chung o pandawo tabungni jora je lockdown ngui tongmani jorawo je kabangma Lukurok jingzala kalai tongnai rongni bakai tai kabangma corona update rok chung o pandani bisingtiru tai kabangma Lukurok bai kokduk bai kerenggo tai borongni jingzalongni kokrok chung khnao engke phia tinini pandao chung kabangko kokduk bai kerengmaya khanai tamni engke wati nokbani bagai kabangma thayano network ni kisa problem ngoi tongo am bagai chung kabangko kokduk bai kerengmaya khanai tinini pandao chung je manmani kerengnan chai toknai angkai puilano ang kaisa kaham koktomano hinmano koktoma norongno saklainai abongkha thanayo je corona patient rok manjakmani corona active manjakmani je corona positive manjakmani 86 battalion ni BSF jawan tai borongni nokhungni bororok je corona positive manjakmani borok disas ongkhaini chung koktoma mankha ingke chung abo borongni mangplibo koktomani mangplibo chung nainani chaitok lainai abo kaisa chini bagai belakhe koktoma kahamnu hinmano turuk chini Tripura haobo je achom sake kabangku Lukurokno corona virus by effect ongmani chung nukha phia tabuk turuk ke virus by bo hamui tongmani virus ni bemar manjakmani yagulo hamui tongmani chung nukha abo belekhe koktoma ka hamni chung hanmano engke chung aboni mangpli nainan bakhak thanglai Rungsalo Murasing COVID Care Center ni tei Khorang siba 86 battalion ni BSF jawan tei borokni nukhungni borok mankhadi charge borokni bisingo Khorang chuko ongkha bwrui tei Khorang dok ongkha chela o bai tawsak jora Tripura hasteo bebagui recover ongkha 148 active tongkho tabukbo 25 tei tawsak jora bebagui confirm cases tongo 173 আজকে আমরা এখান থেকে 15 জন কোভিড আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করে ছুটি দিয়েছি এই ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে এই 15 জনের মধ্যে 9 জন মহিলা 6 জন পুরুষ আবার এর মধ্যে আছে 9টি অপ্রাপ্তবয়স্ক মানে যাদেরকে আমরা মাইনর বলে থাকি এরা সবাই 86 নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ আজ থেকে ওরা আরো 7 দিন বিএসএফ এর দ্বারা নির্দিষ্ট ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে গিয়ে থাকবে তাদের শারীরিক অবস্থা কি রকম এদের সবার শারীরিক অবস্থা ভালো ওরা চিকিৎসায় সবাই সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছে আচ্ছা এখান কি ছাড়া হলো না আমার জীবিত কেউ আজকে জীবিত থেকে ছুটি হওয়ার মতো কোনো রোগী নেই শুধু এখানে টোটাল এখন কতজন রয়েছে এখানে আজকে এই 15 জন ছুটি হওয়ার পর আর 19 জন রোগী থাকবে থ্যাংক ইউ নতুন করে কোনো রোগী কি না গতকাল রাতে কোনো পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি স্বাভাবিকভাবেই আজকে আর কোনো নতুন কোভিড আক্রান্ত রোগী এখানে ভর্তি হয়নি Raja Khoragulini Chimi Pronoptai Krishanusni Koktum Chini Khorang Hengke norok nugui mangkhana
Chini Tripura hanibo coronavirus manjaknai je lukurok je patient rok tongmani borok bo hamui tongmani jong nokha abo beleke kaham kok toma chongmano hengkai tongmani jinar total confirm case 173 173 জন borok case manjakmani chin Tripura hawo Pia tabuk hamui phaika 148 148 জন hamui thangka 173 ne 148 no hamui thangka tabuk active case tongko 25 ba 25 জন si tongko mane belai ke daktino recover ongmani chung nugui mangkha ke khakhayo tabuk je 25 tongnai rokbo tebu dakti borokbo hamui thangano borokbo recover ongano hninai chung khakhayo inke abono joto nai tongnai lukurok Tripura hani lukurok nang sanamo chungo asuk kirinan kokroi wananan kokroi chung alert tonglainai tai chini sakni bemar nok sakni bemar sago bemar phayate abono chung katinani chai tonglainai abo chung joto pandao no okok no saklayo chung bahike o bemar bai katinani ke hain hayang saklai phinai abono chung chini katal tongmung chamung amo haike sanami ma tui sinai abon bagai chung joto pandao no okok saklainan glayo abong kha chung phatar nokhor ke mask thumnani phatar ni nogo hapkan ke yakung yak shunani chanan sikang yak shunani sanitizer use khainani tai chung chamu ka ham chanani tong ka ham tongnani amo hairo kai abo haike no tebu chung koktuma mankha chini Hyderabad ni simi Agartala je train phai tongo hini chung koktuma mankha tai Hyderabad simia Assamni bo Hyderabad ni simi Assamni hoite keno joto lukurok no tubu jangnai aro je tongnai chini Tripura hasteni je lukurok tongnai borok no tubui phaijangnai hini chung koktuma mankha inke aboni koktuma ni mangplibu chung nainani bukhak thanglainai hengkai norok nai tongdi choyawoi Srang Salo Telangana Hyderabad ni simi Tripura hasteni 1152 tai Assam hasteni 750 lukurok no tubui Agartala bukhak lamrukha phainai 23rd salmario Agartala railway station o sokphainai borok asuk sal kolokmani yagulo nogo kifilnani shepmanmani bai haste hapang মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া তাই চিনি খরাং ন খাকাহাম তাই হামবা ইয়াফারকা চুবা চুমান্নাই লুকুরক আও হাইখেনো হাস্তেনি বুবাগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মানো হামবা ইয়াফারকা চুবা চুমান্নাই হাস্তেনি লুকুরক Hyderabadni phirogoi tongo tako bukhuk nai nei baidi जों bahai phai tongbai asuk borok kwbangma ke phai tongo जों tabuk jotono Hyderabadni Hambair namu sungo Chini Khorang channel no ke Chini sar member Kumar Zomatia no ke te korta Chini sar Krisno no bo hambair nam sungo ke sung bini kaham hai position mani sungo sung jorte kaham ke sopai kya ke abon bagi jo sung borno belai hambai ya faro sini tai state ni prime minister ong no joto na hambai nam sungo asing no kolomka arzomatia memang Kumar Zomatia na बहुत hambai ko ekdom hambai ma ya faro ane hikai dia sampai saat ini di help bagai बहुत mana kalau ya faro angkai tai sini buat barang bang kok sanam sungo बहुत sini nama ko joto na help bagai sini buat barang bang बहुत hambai nam sungo tai sini di private ni sini sarkar no बहुत hambai nam sungo tang mulai ke na bo payment no ya mo kai bagai ane ko korna ke takok na ke po tak ni phaima kala ke tabo
ke Hyderabad ni thayo Hyderabad ni thayo dana ka chiri khorang ke hambai sunga ke thayo ni bagai suno coba mari bagai tai sini buka Tripura district ni bagai bagai hambai asal gua Lukurokni ke mung tamo Mungka adi mungka sudonya dewarma ang Hyderabad tongo Raja Khor agolini simi Krisanos ni koktoma Chini Khorang. Hekenrok nugui mangkhana gobangma lukurok khatung khajake phai tongmani Hyderabad ni simi tai Assam ni lukurok je Tripura hani lukurok je aro tongnai rok borok train by ki fil fro beleke borong ni khatung khaja rok nugui mangkhachung tai hambai buya pharka chini haste hapang মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া tai Chini Bhubagra Maharaj Pradit Kishore Manikko Debormano tai Chini Khorang ni adong songno bo borok hambaya pharmani chung nugui mankha hinke omo haike no gobangma haste ni lukurong no tubunani chaitogoi tongo haste hapang rokbo hinke tai chung joto je phai tongnai dong no bo chung o kok kachana mu chung je phai shok phai mani ya golo government ni rules rok chung kaham ke follow khaile no norok jani ja hawa shok phai khaba jotono tong thok laijak je aro kachai tongmani aro buini hawa kachai tongmani phai meya chanani tongnani bial nangai tongman jarawa norok no naharka norok no bo kaisa kok kachana mu chung norok phai mani ya golo government rok je rules rok follow khai di mani awno follow khalai laya no abo jotoni bagai no kahamung nai luko hamkrai ni bagai no rules rok sanam jago ba norok bo rules no follow khai kenke norok ni bagai chimia joto lukurong ni bagai no kaham ong na hinge khakayo enke amo haike no chung gobangma lukurong ni khugo khanamani je phainani mu chungoi tongmani takphano joto chok phai phai ko borong no butubunani chaitogoi tongo enke kisa khalogoi je takphano ma chok phai ko borong no saklaina mu chungo je kisa khalogoi naisingoi tongdi norong no joto non tubunani chaitogoi tongo enkai gobangma chini haste hapang ni bakhak tei tei NGO rong ni bakhak chini Bhubagra ni NGO chini Tiprasha motha ni borong ni bakhak tei bo abo hai samuro khaijagi tongman nogo je phatar haste tong nai rong no tubunani enkai amo haike chungtai kaisa koktoma mankha Agartala Ramnagar Amchayo kaisa mangkuthui mankha henine chung koktoma mankha tei abono bo chung koktoma ni mangpli no bo chung nainani chaitok lainai norok chayawi naitong haino hai sangrong salo Raja Khor agulini Ramnagar Amchayo mankha MBB College rungsring tongnai khoroksa siklani mangkuthui mung Dipongkor Pal tongthai Shantipara patimung srangsal horo Raja Khor agulini Ramnagar Amchayo botharjakmani de eba lahar patimung ongmani chaitogoi naitogoi tongdabuk police Patimung no tui thuina siklani bota saka o patimung abo lahar patimung ya obo srai botharjakmani patimung no hnai last to ঘন্টা ধরে গান খবর পেয়ে কোন জায়গায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি শান্তিপুর শান্তিপুর কি নাম ও যিনি মারা গেছে? দীপঙ্কর পাল আপনার কি হয়? আমার আপন ছোট ভাই আপন কালকে কোন সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? বাড়ির থেকে ওর বাড়িতে বেরিয়েছিল আমার মামার বাড়ির থেকে আমার মামাতো ভাইয়ের কলিগরা ওই রামনগর আটের নামেতে আচ্ছা কোন সময়? 15 রাত্র আচ্ছা এরপর তারপর তার এরপর আর কোনো ফোন আমরা ফোন করতেছি মানুষকে ফোন করতেছি ফোন কি রিং করতে হবে মানে কি বাইক কি নিজের বাইক নিয়ে নিজের বাইক
তো আপনার কি মানে কারোর উপরে সন্দেহ হয়? এটা আমি কিছু বলতে চাই বাট মার্ডার হয়েছে এটা সত্যি 100% মার্ডার হয়েছে। বাইকটা কি পাওয়া গেছে? না বাইক না বাইক Yang khaksa phasing party mungno tui koktoma thumnai rokni sungmungni phirok mungo Agartala West PS ni police tei SDPU tamoshaka phaidi khana layana কল্পনার সাথে একটা খবর আসে যে রামনগর 4-এর বন্ধু ক্লাবের সঙ্গে একটা মানে ডেড বডি পড়ে আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এখানে আসার পরে যা প্রসিডিওর আমরা প্রসিডিওর করছি। নামটা জানা গেছে কিছু? হ্যাঁ, দীপঙ্কর পাল বাড়ি, বাবার নাম শ্যামল চন্দ্র পাল, বাড়ি শান্তিপাড়া। কি মনে হয় মানে কি অবস্থা আপনারা পেয়েছেন? আমরা এখানে পড়া অবস্থায় পেয়েছি। কি মনে হচ্ছে দুর্ঘটনা? অনুমান করে তো বলতে পারবো না, তো পোস্টমর্টমের পরেই বলতে পারবো। কি নাম? দীপঙ্কর পাল, কোথায় বাড়ি? শান্তিপাড়া। তখন আর সঙ্গে কি ছিল? বাইক কিছু ছিল? বাড়ির ফ্যামিলি লোকের কথা অনুযায়ী তার সঙ্গে একটা বাইক ছিল, তো বাইকটা এখানে পাওয়া যায়নি। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে রামনগর 4 নম্বরের শেষ প্রান্তে ব্রিজের পাশে একটি বডি পড়ে আছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাই ওইখানে, ওয়েস্ট পিএস স্টাফ যায়, গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে একটি যুবক যার বয়স আনুমানিক 21-22 বছরের হতে পারে, তার বডি ওখানে পড়েছিল এবং একটা সাইড খুব গ্রিভিয়াসলি ইনজুর্ড ছিল ফেসের উপর। তো আমরা ইনস্ট্যান্ট ওখানে তদন্ত শুরু করি এবং পরবর্তী সময় জানতে পারি যে ওর একটা বাইকও ছিল সাথে, বাইকটা মিসিং ছিল। আলটিমেটলি ইন ডিউ কোর্স অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা বাইকটা রিকভার করতে পারি। সেই স্পট থেকেই একটি খালে পড়েছিল বাইকটা। তো আমাদের প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে যে এটা একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। তথাপিও আমরা অন্য অ্যাঙ্গেল আমরা খতিয়ে দেখছি যে এটার পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না। ও কালকে রাত্রিবেলা একটি ছেলে যার নাম সবুজ ভৌমিক, ওকে ওর শ্বশুর বাড়ি রামনগর 8 নম্বরে নিতে গিয়েছিল। তো ওকে আমরা ডিটেন করেছি, আমরা দেখছি ওকে ইন্টারোগেশন করে কিছু পাওয়া যায় কিনা। এখন পর্যন্ত আমাদের তদন্ত চলছে। Rajakor aguli nisimi pronop tei kisanushni kokthum Chini Khorang Hengkan dorok nugui man khana takphano saimaya-kho o mangku theiman mani bude butharjakha eba accident deongkha laharpati mung deongkha takphano saiman sugya-kho abono Chini police tongnai rok borok abono tuinai naitugui tongo bobok kubui kok ke chung naising tongnai aboni kubui kok buforo sok phainai hingke amo haike no hai chung kok toma manfika Shillong ni simi haino hai 5th round himano Shillong ni simi Agartala tai kainoi bus phai tongo 46 passenger to boinai abo haino hai Chini Shillong ni TSF unit ni chaitong mumbai tai Maharaj Pradit Kishore Mani Kadabur Mani chaitong mung tai Chini Khorang ni sakthar mumbai aroni Lukurokno haino hai tubunani nai tong hini chung saiman kha hengke aboni mangplibo chung nainan chaitok nai narok choyawoi nai tong de Sangrong Shalo haino hai Philba Beramo TSF Shillong unit ni chaitok mumbai Maharaja Pradit Kishore tei Chini Khorang ni sakthar mungo Shillong ni simi khungnei bas malkhung bebagui 49 passenger rok tubui Agartala bakhak lamrekha Phainarok ni bisingo Tripura Wanjoi Thurukti dalbidal bosoni Lukurok tongmani koktoma Ashok sal kolokmani yagulo nogo kifilei ma phaimani bai Maharaja Pradit Kishore tei TSF mothani adongrokno khaka hamya pharka hasteo kifilnai Lukurok যতনো লামসগো Chini Khorang ni bisingtui tini ko wati phaijak belaikhaino tini kostoni bisingtui boro deport khaitong borok bo te TSF Shillong ni president songni yakti koktuma tini duita bus thanai bearing number with AR209909 borok obor 10 am deport khainai hini chung koktuma mangkha
Padi sing ayang tek thangai sing te Lukurok bai bokok salainai norok Chini channel no soyawoi nai tongdi. Overtake kasha bus with number AR209099. Oh behind high Tripura on thanai ke oro passenger rok nasing laijak depot khaina bagai. Padi sing kisah bisingo hawna layana. Besok passenger depot khabika angke sing borok bai kok bo salayana. Abo Chini passenger rok kasajak. Tini beke 13 bus thanai hini sing kok to mamangka. TSF Shillong President hoite Bibas Deborma. Mang hangke sing thaje thani kok rok salainai passenger rok bai norok Chini channel no choyawoi nai tongni. Fadengke sing baksa jor passenger kasajak bai sing kok salainai. Takukno puilawon Chini Khorang go lamsogo. Puilawon ning kisah Chini nini mung saikhanardi te ning boro ni bokami ni te ning boro thana nai tong tabuk ke ning boro kasajak sing abo kisah saikhanardi Chini Khorang channel. Ani bang ke somrajya matia Australia mrani Shillong fight mani Shillong ta thana nai tong. Inke obo sab arrangement ke obo bus rok kun government ni sujug rok nor kun damangka. Government ni sujugle ta ramania wa taba Maharaja suba te DSF ni motor suba. Inke norok sabona hambarna busung o arrangement khaitini. O arrangement khaitani tan basung so hamari nang chogo DSF te Maharaja ma. Inke norok kuno da mane koina musung government no borngi help rongi bage kuno ta joro to kuni government ni help ma khone khnau ba chung so norok borng no kunda koina musung koina to musung go chung ko bai chu ya jora ro ko ba government tani chung chuba chuman kam ke te kisane नाम विकास देवनाथ। और आप लोग कहाँ जाने के लिए बस रहा हुआ है? अभी अगरतला जाने के लिए त्रिपुरा अगरतला जाने के लिए बस के लिए। और ये सब त्रिपुरा महाराजा जो त्रिपुरा का जो महाराजा है हम लोगों ने मिलके हम लोगों को त्रिपुरा में ले जा रहा है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराजा ने इंतज़ाम किया और DSF ने भी हम लोगों को बहुत मदद किया त्रिपुरा में जाने के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा मिला है आपको? गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग अप्लाई किया था लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला, लेकिन महाराजा के थ्रू हम लोग आज जा रहे हैं घर में। हम लोग बहुत खुशी है आज जा रहे हैं हम घर में, तो इसलिए महाराजा को बहुत बहुत धन्यवाद। और गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहिए? गवर्नमेंट को मैसेज यही देना है जो लोग इधर फंसा हुआ है उन लोगों को जल्दी जल्दी ले जाए, और भी जहाँ जगह में फंसा हुआ है उन लोगों को जल्दी ले जाने से तो अच्छा है। लोग बाहर में बहुत कष्ट में रह रहा है, तो यही बात है। हाय ना हाय जों तकाशा बास फालिके जों बराबर थाइजे थाइनि कक सोंलायनाय जों Chini channel no नाय तंगि सोयावै ताहु kami boro kami agartala inke norok tak boro thana nai tongmani inke nung tak boro kasajak agartala naga thanani gari kai tong inke nong bage o bus sab arrangement kai eba sabni chuba chutoi norok tini o bus kasajak Tripura thana bagai Maharaja Tripura ni bagai sini bagai teras kai ini bagai setak thana inge kono government facility rok ba kono help mamangka abale mayan ni jeni rangai thanai tong norok basuk ri ma thong tong o baso basuk ferui sak khasa baisa tesorok lage धर्मनगर त्रिपुरा ना। और ये सब जाने के लिए कौन अरेंज किया है? और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा मिला है आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिला है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? संपादक। और आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? त्रिपुरा धर्मनगर। त्रिपुरा धर्मनगर ना। और यहाँ जो जाने के लिए कौन अरेंज किया है? त्रिपुरा फेडरेशन स्टूडेंट्स फेडरेशन। अच्छा, और आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला ना। नहीं मिला। अच्छा ठीक है, थैंक यू। takungno pulauno Chini Khorang lamsogo pulauno Chini question ke hai nini mung kisa jungo sai khana da question rok sunga sung kami ke borong ka ten tuipara acha ke norok tabuk
boro thana naitong kenor tak boro kasalajak Kabo ko nai separo na kasaja kabo khangai Tripura thang ke nong bage obo sabe arrangement ka ke bus rok bus arrangement hinto aroni Shillong ni student rok ko boro ka khangari ibele sento kabo khang tung boro jono help khai kata maharaja bai obo je obo Tripura ni student kenor kono government ni chuba churok da makha oro thang tini kono bus rok ba kono fare rok free rok da te rok da ma thang tong norok tabuk kono sarkar ni help mai kenor o bus busuk ke rei ma thang tong tabo sung ma thang tong ke 2800 acha nengke nor government tam koina mo sung help oro je tabo sung to ma thang kha je ma thang ya khoro mate kisa help khai khanu ro di thang engke obo arrangement khatineng samono hambair na mo sung hambai sabse aroni Shillong ni je student rok boro je boro simo khake help khai gari ro management khai boro ro kha maharaja aroni ro tangu aipun boro no boro na na hambai na ro ने किया SFS तो अभी अच्छा हुआ बहुत दिन से घर जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है या लॉकडाउन का पहले आया इधर आके फंस गया घूमने आया अभी घर नहीं जा पा रहा है अभी अच्छा लग रहा है आज घर जाने के लिए बस में बिठाए और आप लोग कैसा लग रहा है जो TSF शिलोंग अरेंजमेंट करके दिया है आप लोग कैसा लग रहा है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला है सुविधा वगैरह नहीं मिला ना नहीं। और महाराज भी हेल्प किया महाराज को हाँ धन्यवाद बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ ठीक है आपका नाम रूबी दे आप लोग कहाँ जाने के लिए तैयार हो सबरूम त्रिपुरा और यहाँ अरेंजमेंट जो किया है उन लोग को आप लोग क्या कहना चाहते हैं उन लोग के बारे में ধন্যবাদ कहना चाहता हूँ बहुत মানে অনেক দিনের পরে আমরা ঘরে যেতে পারতেছি এখানে আয়া ফাঁসা গেছি ঘরে যেতে পারতেছি না এখন আজকে ঘরে যেতে পারতেছি খুশি লাগতেছে और ये सब अरेंजमेंट कौन किया है এখানে শিলং স্টুডেন্ট যারা আছে Tabsoi jora kaiba beremo bebagui khungsitam bas malkhungo bebagui 360 lukurok hasteo kipilka borokni bisingo migrant worker 244 tei student 72 Meghalaya ni simi hasini jotto lukurokno nogo kipildunani bagui sikangni simino sakthar mongna harai samong khlai tongo TSF Shillong unit ni president Bibas Deborma general secretary Bipul Deborma tei mothani adong konkoloi agosong Fieldok beremebo haino hai tei khungtam bas malkhung phaipirnai hini saka TSF Shillong unit ni general secretary Bipul Deborma Pulano Depor Kaham Jotonon Chini Khorang especially live ham Chini Khorang channel no ini borok Chini hasdeo semia pata hasdeo bo coverage khai to borok bon ni channel te expansion khane bugang borok no koyo te hambai bumaro already borok expansion khai to kete alter news media channel rongo bo news rongo te bo father abroad rongo expansion khai manu ka borok bo koyo te borok Chini Khorang channel te bo encouragement man to yang father haste ni simi coverage khai to ma jao tini ni sung report ngakai sung tini 21st May 2020 sung tini duita bus rohka kaise bus 24 passengers and kaise bus 25 passengers kaise bus ni unko gari number ngakai AR 209099 and kaise bus number ngakai AR 209909 aro Chini borok simia joto borok no mix semoro kunu discriminate or racism khaya thaya joto no in general je help na tomo on humanitarian ground borok no joton rohu tini oro weather bo black hamia wati onek phaja tini post or bising koi iko tin jona no tini joto no arrangement khai wati hiya we tini borok no rohala ke borok 10 am or depart khali dorani tai jeng tamu jora total bus rohaka 13 bus total passenger 316 migrant workers 244 and students 72 and jeng obo feedback so duita bus thaka and feedback te ekta bus thana tongo tai 6 bus bo jeng list ma ka tamsa
6 batch o chini 3 ta bus bula because kaisa batch o 3 ta bus roche 3 ta batch ni bisingo 6 batch o I think will be probably 2 ta bus nonai so jeng as jorano jeng mane o samno responsibilities nanai hini jeng wanchu tongo juri takaba jeng naimon abo step naimon apno lukurongo te takukte bukuk jeng shilongo tongai ramo koyon noro judi bung ria dong to hangkai norok doti re faide jeng yasa ko tongo otherwise jeng o 6 batch as jorano list ma hangkai jeng te rohliya jeng bus ramo jeng guwahati ikli ro sai chata yu khaliya apro norok bung re faibo norok te mangla ke abon bagina ang ko number ne oro sini number no bor oro contact hemon 70052593997 sini TSF members te executive members ngo ba hamai maro especially Chini president Bivas Devarma ono balai ka hamai maro bini hard working bising de tini jesa borno kana sindi borok sanai bini mum because bini initiative by tini bor phang dong and ta ka Chini active members korna boloi tini o bor kering haga ya bor responsibility ngagla kamo se actually jeng sibango nasin de sab responsibility nana ini so kemno naman nuli asem so jeng sap thangma basata jeng e guli khal nakon nai phano jeng initiative manala sinai disi robot thangai phano juri pass rokma ekhon at least try khali nek tamo mungsa sikle jeng khaimana teike jeng rohana ba just phano in terms of essential food provide khanini eba rohana phano jeng since the lockdown started jeng apun sime okolagya so ang Chini president te Chini active members korna kolagno balai ka hambai te special thanks bar Chini bubaro no so onek help thake from the lockdown but no subai hame in terms of essential goods in terms of monetary joto jagana in terms of bot subai to and hai ang bono bo special thanks bar Chini Rajkumari essential goods no supply re tamam bagai tahu jara jeng bo bini through te and with the help of collaboration RSS so tini UCC romo so more than haro 15 student hai tomo so borong so chamung re mani ka borong ni green toma jaro lockdown fruta and also I would like to thank our sir Rajasur Devarma for helping us in terms of monetary as well as in the journey for providing us at least mineral waters journey robo ang bona black hamo Chini thirst no quench khama bagi and also from technic CEO Paul Billy Graham Biam brother no ang black ham by Chini TSM through Chini TSM organization through bona hambai maro because bosuno monetary in terms of monetary bosuno help thake and as well as all our TSF advisors abo ang sana thake tobang ma bung nana thamo so ang salia so I would say TSF advisors te bormo onek hambai te pipeline Chini khapsang ma te hambai ro TSM efficiency and also brother Benjamin Chini Khorang ni CEO bona bo onek hambai Chini samungno khap furjagai botini bo miao suno dinaro imba kika ambage bo bala hambai te sumo tawsora onek chubai to on humanitarian ground te Chini borok mase no masathun atini sumo chubai to te anti sunita no bo hambai te jotono na hambai Chini samgo chuba tini no joto jagan suba hambai Meghalaya ni simi Benjamin ni kokthum Chini Khorang norok nugui mangkhana Shillong ni simi taksu jorate 13 bus sokpaika 13 eba 13 ta bus sokpaika Tripura o aboni bagai jong gobangma Chini je TSF no samangkhai tongnai rong no hambai maya faro Chini Shillong ni TSF unit no tai Maharaja Chini Maharaja Pradit Kishore Deborma nobo belai ke hambai maya faro tabuk suk jorate Shillong ni Guwahati ni gobangma lukurok kachajak jin Tripura hani lukurok kachajak rong no tubunani tubui phaikatai tebu tubunan chai to goi tongo ke chong saibo mankha tabuk bo tebu khumni bas phai tongo 49 passenger no tubui enke tabu kaisa call phaika chong call ya sagai nagaranai hello hello hello
हेलो आं सिमनानिसे हेलो 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 ए सादे खानाय दं आं सिमनानि प्रग्राम दे बर्मा ए सादे दाखौ मैडम आं साइमान मुतुखा हाइसे ओ चेन्नाइ रं फाइने रो पॉजिटिव मानजामानि बरंनो आरोनि सारपुरु चेक खाइजे रहना रहया दे हेलो ए दाखौ ताइसा सागादे ओ चेन्नाइ नि फाइने रो जे मानजानाय सिन बर रो borok ayango jokhon train kana fru check khaina system rok to tong na koroi je चेन्नाइ नि फाइप्रो चेक खायो दे खाया दे जों आबनि तो कक्तमा साइमिया फिया चेन्नाइ नि और सक फाइमानि या गलो जतनो नो टेस्ट खाइजा खाइनि जों नुबु नुखा ताइ कक्तम जों आबनि अपडेट बा कक्तमा बु जों मानखा आं खाइ हिमा खाइ बा जुदि काइसां दखाय आरो जुदि चेक खाइ रहर मांखाय te kubuni borong sago sorok la kamu hima kokta bono kaisa toni kubuni dohokai kahamu kamu hima kokta moto khoroksan bagi kebang borok thanai bini kamra kanai bo ba gesa kise asungnai ba bo bai godal kepla fainer onek kisu tongble te banglani asungka tongta amti hinkai engkai judi aro check khai rohor mangkai na bini tongo botonga tong koek din pore thang tong hini ton makha ba chama ko khinsamata meramang an mansu makai amtita belai nangkungmani kokto saka abo to nangkungmani no aron chimne test drug khaijage rohama khanke to belai chau engke oro phai jebo bai jebogio kai phaine lukurok bo manjak la khamon amo haike abo to nangkungmani kok no tai mungsa su sungmung de tong tele kri khama dama ngum sung na mutu হামবাই ঠিক আছে এনকে जों খরকসা তাখুকবাই কক সালাইমানি ব সামানি কক বক কবিনো আরনি সিমি যে থাইনি সিমি ফানো ফাইনাই দङ আরন সিমিনো টেস্ট রখাই রহজা খানকে তো চাকুংমানি কক নো ফিয়া আমো হাইকে খাইজাগলিয়া না আমনে বাগैनो অর সক ফাইনে টেস্ট খাইজাগমানি ইয়াগলো মানজা খামো হাই पॉजिटिव मानजाखा खरक बुरि मानजाखा नि जों कक्तमा मानखा चेन्नाइ नि सिमि जे किफिल नाय दं नि बिसिंगो के आमो हाइनो आबो काइसा वान सुरजांनाय ककनो जे आरन सिमि आरो जे थाइनि सिमि बरक फाइने दं आरन टेस्ट खाइकांके बा जे बगियो कानाय लुकुरक बते मानजाकि ते आमो हाइ पॉजिटिव बाय पॉजिटिव केस गोनां borok bai aso khanke obviously manjaknai no ba bo effect ongoi no mano hanke aron simino test khaija kanke effect ongla khamoni abo kok koboino engkai haifano oro phai bo test khaika ba aboni yagulo test khaimani yagulo khorok buri manja khaini chung amo hai kok no man kha inke abono tuino tabuk ma saklai ne je किसा साल सका चेन्नाइ नि सिमि जे ट्रेन फाइमानि काइसा बगियो खरक बुरैनि साको कोरोना भाइरास मानजा खाइनि जों खानामानि बगियो तंनाय गोबांमा लुकुरकनो नो आइसोलेशन सेन्टर tlangjakha नि बो जों खानाय मानखा आबो हाइकेनो गोबांमा आमसाय न आमाहाय गोबांमा आमसायनि लुकुरक न आरो बगियो तंखाना के बरक जतन न आइसोलेशन सेन्टर रहजाखानि जों खानाय मानखा आमाके ताकारजला आमसायनि खरकसा बुखु बनि फायं बाय गनेखे बरं न आइसोलेशन सेन्टर tlangjakha फिया आइसोलेशन सेन्टर बरं न tlangjakha आरो ने tong thayo isolation center rok arani nangkukmani mani rok je nangkukmani mani rok gri hini ba kokshi saman bojong social media rok viral ongmani boni video rok nugui man kha bukhungni kok sajak video ge jong video na bu nainan bokhak jong thanan jai tongnai tamo bomo hai kok tomaro jong nainani bagai thangnai ट्रेन बाय चेन्नाइ नि किफिलनाय खरकबुरि नि सागो कोरोना भाइरास मानजागमानि यागुलो o khorok burui kasamani bogini joto lukurokno rohorjaka isolation center obo haikeno jompujala sub division ni tagarjala amsaibo khlaijaka kaisa isolation center phiaba o isolation center o grui nangmani dalbidal sep sabrok obo haihneino koksil chamung tisaka isolation khlaijaknai khoroksa bukhuk tamo hnoi koksil chamung tisaka o bukhuk khulumka joto takhotai bukhurongno phungka ham
जों 18 मेआव चेन्नाइनि आगरतलाव फाइ सफायगा ट्रेन बाय तै जों तामिलनाडु चिदम्बरमनिफ्राय मानि चिदम्बरमाव जोंनो गाहामखौनो टेस्ट खालायै नायै जोंनो नर्मेल दङ होनै टेम्पारेचाराव चेक खालायै जोंनो सार्टिफिकेट रुबै तै जोंनो ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खालायै बास रगो गाहामखौनो जोंनो रहका तै जों मास्क रखथबै सैनिटाइज खालायैनो जों गाहामखौनो फायलायका तै ट्रेन काखा जों चेन्नाइ ट्रेन का मानि उलो जोंनो सामुं रग रखा तैसे आरो चेकअप खालायका जोंनो टिकेट रखा सामुं नमुं रग मानि यागोलो 11टा 10:50 ओम हायरगो हरनि 10:50 ओम हायरगो ट्रेन सारका तै ट्रेन सारक मानि यागोलो जों सामुं नमुं सावै गाहामखौनो फायका तै अन्ध्र प्रदेश जरा जोंनो माइरक सार जाखा तै अन्ध्र प्रदेश लाई मानि कलकाता चिमिंगे जोंनो बिस्किट तै चिप्स पैकेट ओम हायमां रुइनो जों 2 दिन चाया कारिनो जों हायकेनो फायलेका किसा मिसा जेमान मानि बिस्किट रक थालिक रक सावै तै ओम हायके सकै मानि यागोलो आगरतलाव सकायके आगरतला स्टेशन सकै मानि यागोलो जोंनो तामखलायका जोंनो 2 घन्टा मतन जों मा नखरलिया ट्रेन बिसिङनो तंखा इंगे जों वान सुका खरकसा खलायनै टेस्ट खलायैसे रहरि तंखना हानाय इंगे जखन जों नखरका तामनुखा कुनु चेकअप सिखलाया कुनु चेकअप खलाया कुनु स्क्रीनिंग बो खलाया टेम्पारेचर बो चेक खलाया वने जोंनो मिस्टी पैकेट कासे या परिनै जोंनो होम क्वारंटाइन नै सिल तगैनै जार नगरि रहका इंगे वानाखा के बनो केतलाङै थाङो सैम्पल नावै टेस्ट खलायनानै नै नंगे टेस्ट खलायकेबा जतनो न खलायदि साबनि सागो तामतों जोंबो किरिबले इंगे तै जोंबो सेफ्टी तंना मो तै पारानि बर रंनो नगनि बर रंनो जतनो गाहामकेनो सेफ्टी खलायथना मो चिनि सागर द तंगै तंखा बुइनि सागर दे तंगै तंखा तै ट्रेन तो जों गोबां बर बाय मालाय फैलेका ट्रेन तो आसे केबो डिस्टेंस मेंटेन खलायले मेया जा सिदा आजु फानो जों तो गाना खाना आजु फैलेका इंगे तामं खा नगो सकाय मानि यागोलो खाना का तामो पारानि बर गबो प्रॉब्लेम जागो तनानि इंगे तनानि प्रॉब्लेम जागो हनै पदे पद मीटिंग रो खलायलेका बो पारावो बो सालायका बुंगांगे बाबा सं रिस्क को सिवितु बुखा जों नगो नतलांखा जों नगो होम क्वारंटाइन खलाय जावनै जों केबो बाय मालाया जों आलादा नगो मनै बे आनो जों आलादा नगो जों तनखा जों केबो बाय आमा संबायबो जों मालाय मेया जों माइफुरि खलाङै थाङो जों नाहारि जावो बस चिनि जों दङ ओम हायकेनो तंलायका ओम हायके तंमानि यागोलो सनसे पारानि बर जों नगनि नखरनि सालाय नगनि नखर पो हाय पो जों नगनि नस नखरिया ngange tani दिन नेक्स्ट डे 20 तारिखो जों सैम्पल नानानि फायका जों टेस्ट खालायनानै सैम्पल ना फायका तै सैम्पल ना फायमानि यागोलो जों नगो सिल पोस्टार रुबै कलाङै थांका 1 तारिख जरा जों 1 तारिख जुन जरा चिनि क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन नै जों डेट रुबै पोस्टार रुबै सिल खलाय कलाङै थांका इंगे तो गाहामको खाना सनि रिपोर्ट सकायनै नै छौ द रिपोर्ट सकायके सायमानै चिनि सागो तामो दं गरै जोंबो किरो जोंबो आमाय जों बरक बाय हासालके दङ नगबो आमा बाबु बायबो जों मिलिया जों हासालके दङ सामानि नंमानि तुकुमानि थुमानि बो जों आलादा नगन थु इंगे ओम हायके दंमानि यागोलो सानजा जराव आतमसा पुलिस रक फाय सकायका पुलिस रक फाय सकाय दा आमनिसा अनगनि खरगनि थानाय साबो हनै छौ हाय कुनु इनफरमेशन सारा बर थानानि हनै नखरि फायका बर थानानि जों कुनु इनफरमेशन मायाब्ले सार हनै इंगे नो आइसोलेशन बागै लांनानै हाय जोंनो तो दिनैसो फायनै सैम्पल लाङै थाङो टेस्ट खालायनानै हनै रिपोर्ट मामानि परेसो जत कि संनायनि साइकेलां इंगा आतमसा हठात के ताबुक थानानै अम तो जोंनो कुनु इनफरमेशन बुरिया न रक नै गता द आचा कुन कक सालायके अम हेकेन सालायमेन परे द आचा थानानै जिंगा बा काहामको जों बम हेके हासाल न नगनि बर बाय काहामको न जों हासाल के दङै न दिन का दिना मो क्वारंटाइन खालायना मो जों हासाल दङै नगनि बर बाय दंया बुइना साला तंखानो काहामता चिनि सागो तामो तंखा जों सायमे एब्ले रिपोर्ट माया सानि इंगे ओम हायकेनो फायका जों फायमानि यागोलो पुलिस रंनि कक खनावैनो फायका फायमानि यागोलो जोंनो ताकारजला आईसीडीएस तै अबताम पाराबो चंद्र कुमार सदर पारा हनै ताकारजला समनि गान्दारा कायसा अफिसर आईसीडीएस अफिस दङ और तनेरि फायका जोंनो और तनमानि यागोलो जोंनो कुनो हरनि माइबो मासाया जों हरनि 7:30 तनेरि फायका कुनो माइबो मासाया तैबो गरै इंगे ताबो फुं आइका फुङायनै ताब सा पर्यन्त तैबो सपायाखौ कुनो व्यवस्था गरै इंगे ओम हायके तो बरक दङै मेयाब्ले इंगे जदिन आइसोलेशन बागै काहामनि बागै तो बुंगे तो कम से कम एटलिस्ट तैले तंना नांगौ तै सारा तंयाब्ले जों सैनिटाइज खलाय तंना फानो काहामके तंना फानो तै सारा जों तै तो मानाया तै नंनानि तो गरैnya गरै इंगे न नाय मिया और फाइ सफाय मानि कनरं नाय दि इको बरक गै तो चिनसे सिगां सफायजाक बरक ताम तैरक ताम मानखा इको बरक सायखनारा नाय दाबो इंगे नरम मियानि सिमि फायमानि बसक कयटा रग सफाय मानि नरम मिया
Sarikni. Oh, gangga no samung rok rede ka. Oh, no ka samung mangka. Get tui kai. Pazana oi 2 liter semano. Gangga tabuk sak phungai thanga kun phan maya ko na. Gangga nai di ko obo oro hai ka sung tala khai klang thango. Gangga sung ka to horni 7 sokai mani mia. Kuno samung numung kri sung mia hora mai ba ma saya kuno tui bo kri. mai raya He sung kuno mai siria. Sung atom sa kuno information sara sung tu bi phaikat nai do. Ganai lakta omo isolation center po omo. Tui watui kelai ja harbek leta peta. Bathroom to tui kri nyo kri. Ga mia sung ora phai. Obo no pura haduli mang sung pura phaiga. Pura buine om phaiga tong phai mani ya bolo. Ta mungka ani mokol robon bai tabu musama suya. Mokol robon jak ani mokol robon jak o mokol robo mas suya tabu mia je haduli nang mani yogai ne moto gi tong bai ka tabu pana mas suya tuini kuno ব্যবস্থা sikri ma nang na to tore tha sanani to sana salia nga nai di o bro gusek leta beta kuno tui kurui samung numung ka ham kurui om haike to borok tong mele isolation center nong ganga kaisa ka ham ব্যবস্থা na di borok no tona ni gange no motor নষ্ট om kha parani borok no sawi kuno kaisa ব্যবস্থা khlai ri di om haike om hai roka ma dong hai da asek leta peta om da isolation center jungoro tong khang ke jungol ta tai buse positive singi thangana jung orom haike ma tong ke jungoro dalan no ko dai ri phaija khoni tam khlaina ni parawo jung han no ko ma tong ma phano jung hygienic khlai to ya su da khlai nei jung maintain khlai tong le parawo phano social distance maintain khlai tong poro bai malaya khlai nei kaham kana tong tai oro tu mani ya gulo suno om haike ton phaike phatar dei ta talari kelang kha do kharjang na kiri je talari kha ob ta thik nong kha bui malai na kiri je talari kelang kha kom se kom tui simile kaham ke rina nang oro tai borok bang ma tong tai o jaga oro mia phaine rok ka sawo borok sawo khorok bawo borok no 2 liter tui sere jago khorok bawo bong no 2 liter tui re kha ni saw ga tabu phungni thanga tabu phano kuno ব্যবস্থা করে তুইনি কোনো ব্যবস্থা করে Nge oma hai ke ta isolation center nei tongoi jeng tai bisiruk manjak layan ga tabu phane sini je sample tlangai thangmani tabu phano kuno report to phaya ko tabu om hai rok nu goi nei tam kha bakha srangai jongora isolation nei tongnai ba ga om hai ke ba jeng charger no ko tongmani chawo no ko ba jeng distance maintain khlai ni tongo mask thobini tongo sanitize khlai tong nge o corona khang ke bar sanitize khlai tong dipu bar yak sui tong dipu ga jeng loro yak sang tui sikre jeng bahai ke o jaga o om hai ke tonglai nei ba ga obono taku bukhoro nai nei be ge jeng ora belai no cost mani tongka mai to masa ya mia honi simi obo to san salia do mai cha ya phan tongan tui simile manang na nang khara nei to trara nei tabu phano phung ai thanga ke phan kuno ব্যবস্থা na phaya yang tai khaksa phasing pati mongnoti Jompujala Bakhasini SDM Chonjit Debar Mano Kokdukni Bishingti Sungzake Boshaka Koksil Chamong Tishanai Borok Khorokni Bibitei Bufayung Shakham Bedekni Dagi Mungno Goshiwi Naharnani Nayate Isolation Center Phainani Goshia Tongmani Paithago Police Thangise Yogya Kugya Ngai Phainani Nangkha Borok Musungya Tutino Isolation Center Tubujakmani Bagino Borok Obo Haike Koksil Chamong Tishakana Ngai Pirok Morakha SDM Abri bai sem bogio phayo borok nge aro 6 jon tonga ma sem bogio phainai anoro nge as per government guideline instruction ang to borok trace out klai oro quarantine center tima phakya abu se jotono phakya chata ni bisingo borok chamung namung beng rikisha o golai bi bu phayong bor khoroni ba treno borok phani go chiapu nge MIC anu phone khe horo sir borok phani go ani driver ang se misbehave ka tong chong kan police rohka usina sawi police lo ji apar ke bufa se tor ko khai jong khapo nga no si saga sartam khane nang khai dong so ri phun tu din chata nga ba ke tur ta 8 bai sa khani nga pur ke mai आज रिक लंग इते जे बोर जेताने रोते की क्या बिन बथांग पे क्या nga horni chamung kri khata borongi a khorngni bibi bai gufailni nga uno no mai ma tene botangi te alga colleague ron kita ni fututi hiabo bothajing yar to 9 jon tongo quarantine holo nga boseng thijong ha ke birote sai anyamo se antin ma bhengwa to angaro even ong ko horo tui ken ni tui
फुङाव बा 8टा समय हिंगेनो रुटि बाय अंको चा चारो अंको ब्रेकफास्ट 12टा नि बिसिङो तिनी 12:15 सैगा लान्च इंगा 4टा समय के इसा अंको संगो चारो रुटि बाय चा इंगा ता 7टा नि बिसिङो अंको डिनर अंगाय ओमाके रुटिन खाइजा फुङोके अंको रुटि बाय चा फुङोके तामदो रुटि बाय चा अ अंको हमसे तब है के वायरल खाइ अंको अब तो बिनि व्यापार किंतु अब तो एटा सरकार न दुना पार्टिकुलरली खर्च माने अफिसर न दूसरी रखाइ तो कोनो खाइना फोन एसडीएम नो फोन खाइमानि फोन यासा गिया रखनै बो बिनि को साजाक के फोन की खरा अरे बो बाके बिन फोन बो माने आं भाइ सेमना नो दुसु बरक फोन खै अंगे होय कक खाइदों पुरो बिनि फोन फाइदों हागे मिस कॉल थांगना बा तैसाबना कॉल बैक खलिया ना अंगे जत अननोन नंबर तांबो कॉल बैक खया रिसीव खाइतो न अंगे ओ मिस कॉल थांगा आं कॉल बैक खया अब तो जत न बो जे वीडियो सामाने सर वीडियो जे सामाने ओ जे मोटर हामिया नेगे बो मोटर हामिया बो तै लेटिन नगो टिकरै माखि आरखनि साव अच्छा अब हंका जे क्वारंटाइन हल अब हंके नॉलेज रिसोर्स सेंटर दुईतला बिल्डिंग नागारजोला चमुनि आरो वो तलाव सं टैंकर बायदि रेडियो मियानिसिनि हंगा तै तैसे मेचिन बायके नंको 3 तला सागा पिसौ माने 2 तला नि बक्सगता हंगा मिया हंगा मोटर हमिया मोटर कान दे न कारेन्ट न जम्पनि अवस्था त नर सिंगनो किजगन कारेन्ट थांगो फयो हंगा मिया न बरवाति हिंगा किबिचा कारेन्ट फ्लक्चुएट हिगा फैली हंगा सागा पिगली है न तला टेंकियो तैजो हंगा फुङो कारेन्ट थाकिन बें तैजि सजाक बे न हंगा যদি 5 स्टार स्टैंडर्ड नि যদি ফেসিলিটি আছে গো টাগারগলা সাঙ্গা গে বাইরে না হলো एमने तै कोनो अलगा बरो के कंप्लेन खाय ना बो सिमिनो कंप्लेन खाय बो सिमिनो तै खाय बो भाई बुफाय आने दिसिरो फुङो थांपुरो बरना ए एसडीएम दा नि तंको ने बरंनि जे सैंपल नाजाक मानि रके बहु रिपोर्ट फाइजो खाना फने रिपोर्ट फाइकेन दा बरंनि या करजाक नायना तमजानाय 14 दिन रिपोर्ट पाई अब डिस्ट्रिक्ट नि सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर बरक कंसर्न देते हैं क्या कारण अब तो हेल्थ रिलेटेड ले आंग तो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है सुनायो तो आप व्यापार का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर इनका आंग बरंग अब है के अरेंजमेंट करना नहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट होना नहीं अब नांग नहीं तंका बाहर रोकता है असले बरंग मा फाइमेंट जाजा Ekatoro nugiman khana tai khanaiman khana kaisa bukhangni kok bukhana ka tai kaisa bukhangni kok bukhana ka bukhukni je bo silsamani kok to jung kwbangma social media ni bukhakti nukha tai tini chini khorangni bukhakti bonorongna phunukha tai SDM amchaina SDM bai busung kok duk bai kerungai bo bai kok silsamung ni kok no tine salai ka bo norok khanai man khana engkai chini panda paina ni bakhak sok phai kya engkai amo haike no bus kangni salo bo jong haino hai o panda fologoi thanai engke norok Chini panda ni bisingti kabangma norongni khani kok sanan mojung man dongkhangkai norok saiman nai norongni jungjal rok klai dongkhangke ke buchuba chu manani dongkhangke ba manyangoi dongkhangke amo hairok norok chungbai baksa share khaimanai chono sawi mannai engke amo haike no ang paithago saklaina mojongo haino hai kaham kurungkhe tonglani chaitok di tongmung chamung ageni se tabuk tai kisa katalkhe tai kisa kahamke slainani ba khainani chaitok di jotono kaham kurung tong di hor kaham jotono no khulungkha